Uteti wa mwaka ukite uthiete na mbere na kunyita thinga guku bururi-ini na marito ma andu matiganite ni makoretwo makigwetwo gakorwo ndebe-ini cia uteti wa gibururi, na umwe wa aria magwetetwo ni gavana wa kaunti ya Kirinyaga Waiguru uria urakuruhanio na kihitaitano kia president, no riu Waiguru ni yumiritie na gutheria ndeto eno. Waiguru ria ukwaragia mwena wa Kiruguya kaunti-ini ya Kirinyaga hindi ya igongona ria kuheana ceki kuri ikundi cia arimi, augite we wendi wake ni guthie na mbere gutungatira muingi wa kaunti ya Kirinyaga ari gavana itena-ini ria keri, undu uria uronekana kunyitwo mbaru ni amwe MCA sa mbunge ya kaunti ino. Ona andu maguga ati uyu no akorwo deputy president ye ni nyonaga tari privilege, no ti kuga ati ni nie thiete ngekatia ngamera ati kwe kitindirenda ni kigite kiria ndirenda ni kiti gia Kirinyaga kia gavana wa Kirinyaga 2022. Idrasa tamu ya keri miaka 10 kumuringiriria muno andu a Central, especially njeri horo county government. Twina murango na twina muheshimiwa witu High Excellency the Governor, menyerai kuhenengera atongoria anyu miaka 10 reke ndimwire miaka 5 gutiri ndungihota gwika no kamana mtaure wa Mungu. Murugamo uyu wa Waiguru ukite thiku nini thutha wa speaker wa mbunge ya gibururi Justin Muturi kwanira mitwa yake ya gukahuranira president mwaka ukite, undu uria Waiguru augite ni araunyita mbaru, no ningi akauga Muturi ndabatie kuyendia ta moria wa Mount Kenya. Kuwa kunenda gite tiuru no kwe declare kira twari na thina nakio ni kwe declare spokesman. No muru no uge nenda kurugama na riu nituronire nenda riu kurugama giti kia president. Ogwo no wega ni undu andu menda kurugama ri makeyumiria muingi wa wananchi nio makamura kana ni magaguthura kana matigekatia. No kuga ati ni ukwaria on behalf of somebody else utamwaririe hau niho harehete thina procedure. No utire tukiuga kwena ngucanio iyo ni normal in politics. No na kuria ugwo Waiguru augite kuri na mubango wa kugia na miario ta atongoria gicigo kia Mount Kenya niguo kumenya mwerekera uria ukurumirirwo. Ndigwiciria andu a Mount Kenya kwena division at all. Siasa no muka gukorwo na party nyingi na gukorwo na views nyingi ni undu ni competition. Mutigikorwo inyuothe mwena umwe ta atongoria tuge a siasa, no kwena uria turabanga. Hindi ya igongona ria umuthi Waiguru ni aheanire kigina kia muigana wa ciringi milioni 117 hari ikundi citiganite cia urimi, kigina kiria giguteithiriria ikundi ici kugura mbegu cia kuhanda rungu rwa mubango wa Wezesha Kirinyaga. Handu-ini ha Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Wainaina wa Kiarie.